Ki nongelam joka Neutrab Youth Council so yong circle hne kasngi kala late pan ujor sha ka deputy commissioner jong es kasil sesrek ka kong RM kurba persya ya arngut ki brio ki bala tip kerteng kum ukba Priden Singh thaba bat uba rojen khalaj daga ba keno ba ki don kti ha ka kam thok ha be de ka jingseu by lutksan lani compensation ya ka jaka na ka banta banchna ya ka surok tu lain jong ka Shillong Western Bypass habakaran berkinong to khobor nagaliang kinong elam jong ka HYC gele yuthu bakini ki arngot kila seitu ya ka pisa da ka bapan da ka blank check na ki trai jaka da ka basyem kabu ya ka jing bom don jing nang jingstan bat ka jing bom skoutu jongki ya ka hok jongki nagaliang ka HYC kala karpa di ki bor bedai pej baki de ben penlong da ki jing toket halor ka ne ka kam bat le da ka batenge ya kini ki arngot bat kumjuru kala ada waru ban penlong na gejing tokit ban lap lada don ki he sorkar ki bat don kitilang ha kene ka kam thok kam syukur Kami ka HYC yang suun bar jumlan lang ru ki nong ki kam jong ka HYC nong tu circle lawan kedu di deputy commissioner is kasihil habide bar ka jingdon ki briu ki ba ya don benta ban ya dawa pisal ne ban sip pisal ki briu ki bayo jimentoi na ka pisa bai kendo habide bar tai ka Shillong Western Bypass ka jing ujor jong ki nong song sinong chitai ki than tinggi than kerang jabar kita ki la ong ba ki dan angut ki briu ki dan benta han kam ki ba la ai ru keteng sengi lengkap ka bank statement we neki ba keteng ba Priden Singh ja thaba we pat ba dei rojan khalaj kini ki angut ki briu ki dawa pisa la ki sim pisa ya ki briu daga ba ki penbit kamtam ni ki nong song song sonong kantong ki badang duna hajing dang cita ke jingtip ki penbit ban ai ka blank check ban pan niki ka blank check bat knang ba kin da ka ba penbit ki ong ba kin dia ban sumir po office da ka ba sufi ba golong ba maki ki pa iba anda ka jing bom tip jong ki kila kum ngop kata ka jing penbit jong u ba kini ki angut kila si kila ada blank check ba ka ba sufi ba golong ba na kalian kini ki angut kila sei ya ka bisa ka badai ka bisa ka by compensation jaka habide kita ka Shillong Western Bypass. Hello kita benta nak lian juri minta sini lawan ban bu ka jing ujor po de office jong deputy commissioner ke bangi kendu DC ban lian juri mila kerpat deputy commissioner ba di simkia habide ban kendok di inquiry kerang ba lap yang jing sya habide ba ka jing involved to brio hakan ka scam ko sa kai ba ban sim lan ban pan lan ban tu no yang hok ya bisa jong ki ba bayo jemetoy nang ka compensation ka we ka bentapat ka ba komplain jungi ka namkut tak ne minsa ilai kendu ru ya ki bor pulit na du SP DGP ka ba nang le jungi ru kin tikop ya ka kam nang ba kan long ka jing sngai du na menta ka ni ki briu ki ba ngat hakan ka apot ki bala sya ka te bisa ni sya dawa bisa la sya sim bisa kumbang lu itu bisa berkelala sih kumbang long iwe long kami ibang impa dok teng ne nomor kalau on safe ya ki iwe long kami yo bisa kumbang like lur tam anda iba presiden sim yang tak bisa draw yang tak bisa kendai po sau lak kendai po sau lak draw yang bisa te iwe pat uru bang pak bar rojan like draw yang bisa ka ba kaba alak sa punya hajar sepa arpusan dekat ha kaba ini ilong kemi yo khalailak arpo hajar tam te umdai tak kata ya iwairu ilong kemi iba yo arpolak prapu hajar ni rojan khalai udro lailak san hajar tam dan disutu ba kan dekas kam ba serkai ba ha bai de ba Shillong Western Bypass beron kini kibri ki batawa pisa ba penbit kibri belui ban ong ba ai blank check kenang ba kinyo ban sumir office dan dah kini pat kilek salak aku mai bat bandro ya bisa tenang liang ki paiba nong chong sinong ki bangat yang nek apot ki dap ka susi kraw lawan ban ut cek liang seng nang liang ka seng du lawan ban wan ban ya kedu IDC akan mentasnya te habe di pat bakane don pat ka jing le salak dak ki angut uba Priden Singh ba rojan ha ka ba ya kitu ki briu ki ba menjol ban ai pisa kila sim dak kerteng nang ne nang tai nang no ban sim ban file complaint ni po DC office te hadu ba poi uput ba nagaliang na office jong deputy commissioner kim sima pelaj ya kan notice na mata kitu ki briu ki bayo bisa kilawan kitu ki briu ki bala siam yang kata kajing kilawan ban ut saliang kaseng ban aliang kaseng kilawan kendung ni po DC office ban nagaliang kajing wan kendung jongi nagaliang ke DC office
nang nek office jong deputy commissioner is kasihil kila pelaj pat ya kata notis bat kila pelaj pat ya kata ka bisa ka baki de video ki siam jing habide bagi jing pentut jong ba dan ki bom benjur ban ayo tak bisa Ketua nak kalian sering kan ujuan yang bagi bayi yang ujuan yang bagi jahat persyak yaki. oh nyila betha nyila yakan yaki baki ujor ya dak ejahar persyak yaki de video dan ya mentang iwan faban kendu ya IDC tak ban ma in take initiative pat nak mentah kedok inquiry pat kalau kena ke mentah Kumbakan umut. ni gila buan pak ki beriu ki bangat tang ba hoi setang bang iyo jing tip itang langut gila ai kot station ni dan dai ki buan pak ki beriu ki bangat nadu ka jing setang cak western selong western bypass sudu bakut gila buan pak ki beriu gila si pisan sudah ka bang sak pan be Kumbakan lu yang jujur dengan stretch was di bypass. maksud simple yo jing tu along gimyo ke information babnya Kini gini argut kini giba syong basa kini gitanya kini nak giba pergi udah presiden haba udah nak posok yang rojan kelak tak udah nak pokran mana po jabat di kita ini susu jadi gila melin ban yang yang ngekam ban sudah wapisan nak kini baru sepan big kemudian kamtai yang mentah ban bisa berkemai suk siap juga kalau ke IKA ke ba yang nak liang seng yang nak ban pedang di son peramjur kalau ada bentar nak liang seng yang song kriti ini up mentah kan nak ketok nepor ke ba nak liang deputy commissioner ile nak ke ba nak liang ki bosor bor penit jong kami liang kinle andai nak yang seng pat nim sasim pat ki sejam dak wei pat lada nak liang kene ka kulit nak liang face kim le yang ni tau habidi nak liang jong ni choice hadin ba kini kitrai jaka kila komplain jaka seng badon kini kibri ki ba hikai degi kitin balam ler habidi ba knika selong western bypass ban kong hi kalong ba kini kibri kila sedang ban mal sentep kini western bypass kaya yang kita jaka yo kalau men ngatrai dong jede di bebor bah lor rim tu teh din nang ta lawan stai ke jaka ke jini la yo itu elemen la penlek itu jiman maki kidi bah kematam banyalam hang langnu ke taksok di banlek bat kinu kidi trai jaka di maki ke bawah teh din nang ta gini breu kala itu lot ya bro trai jaka nadu ketu nadu basdang hadu bekut kanu ke di jaka jongnu kanu ke di jaka jongnu kili kentu breu bar khoi bat yaki kili ong ba kidi ban ay tak 10% Borok ke balai kelar ban air tak 10%. Kita ke ba beneficiaries ke badai hok benyo ya ketika bisa kat kumka conversion land conversion. Habis dia kenika western bypass. Jadi nang ta don ki ai bat don ki bom ai. Ki ba ai ya kata bisa ke lanang ai. Bat ki bom ai bat dia ya kata bisa ke wan ujor no iseng. Hadin ke jing ujor iseng ban kali ke junging la simkhia. Nak kali ang iseng bang lewan keduk nak por sekpor bat ngilap don ru ikhna. Bom don yak kot khandau ke bom dei kitra khandau ha ketu ke jaka kila susna don gi khna kila susna yak rakot kila tho ki complain pot di office nak liang jong di office hakin kala issue ya ka notice bagi di banwan hakte ke jaka ki issue ra notice arsin kanthi la issue ke notice kiti khna khlemwan te ke jaka tadai nak ta kada begitu ka nak liang jong ka nang ni na po office ki sepelat yang ketika bisa hadin bakti kena kamtrai ketika tang ban pendile ban pen ibor bak bala de phim ai ngin pendile kam kejuki dan ban penduk wad ya ketika bisa kejongki bakin yo te hadin ba kajingat inti kejongki gumta kani ka kini gibreu mas nyo kini bisa don kini pede ki bala ai check ki ong de bala syak thok kumno kini klem ai ki yo ketika bisa ngi pede ngi ai hadin bagi lawan rakyat kata gila yang genduk yang ngilap pada om dia tang 10% tu hadu arpnyo persen usimnya ketika bisa na iwi itra jaka kapsa kani long is a big scam mana kali yang jong government hi kedeban take seriously ya kani kam nomor bala ngi iba ke project apa ke state ke jengi don kum kini gibreu ka saslo ka kam bala ada pipet bah kani ke srok western bypass kila isya ban pun kriya wat ya ka lain ro baga western bypass ke hok mania Kini iya kena western bypass tadi kesuruh ke bakalan hal di pimpin ke kum alignment. Kini bemsu besar lah penkeriak no ekalan. Tadi nak kata kedau ngakan tuhi ya ke deputy commissioner ya kini ka big scam. Ba kini project hak state kejungi ke di banyak big kembar dari berjulung. Nama balai baru kita nging juut. Kanu project hak state jungi kam juat. Nama arba tentang lah saya kena usung balang bampisa saya kena ikinong usung bampisa Henry Latif don ki agent ki badon bentalang ber ki breu jo government hi ki ba don mentai kum kini kam nak kata kata na mentai kini ginong tu
ngakan tu ya kini gibor ba dai kimi kede ban chim tek seriously lem komta nakaliang jong sengkan chong tai bat aga jing khiru kan mi sukma namar balai ngom ta ngala islok ru bat kitra ru ngala islok bat hakini kisngihi ya dari kitra kin de ban chat ingi bila ai kam ingi de ban chat namar wat yele kai bat ngiru namar ba baru sekatang la syak keno ngimi don mentai ikum kita kerti ring la syak keno don dikiwi pat gudi langjong bom dei seng balang itu kipi kim dei seng balang kilai le kai ya ketik sepak ke jongki nah kata kitra ru ke ujor sengi kide bani don bat ngi haduk singa bekut lem komta ngiru wadi kitra nginum sak jam sinba ki ujor sengi bagi de don mentalang ngi bat ka FR ru kide bani ai sekmat kenang ba men kendok ini en kori kan bejob la de chala na pokuru kini ai hok kejuki kepada hok menyo kini kinok thok nong skor kumba jukren sekitai kinok tu mungkin gede benerat na du mentang sengi bah katai gejeka jungi buat umilek ka gede breu bela start ba kejing start kejuki kelong bah kejing siap penbit ki ada kecek tapi ai le cash tu cash nginum la ban yo ya ka hok dan kejing pensya baki la sya thok bah kata bentang teng teng ki